Wes, ada apa ini? Wes, iya wes. Aduh, ini temannya. Wah, belakang awas, awas. Waduh, naik langsung turun. Hop, wes, awas. Waduh. Oh, apa langsung mundur? Awas yang belakang, awas yang belakang. Bos, harus rapi. Waduh. Bos, harus. KPB Kota Pinang Baru. Full paket. Truk trailer PAU. Dan di belakang juga ada bus akap. Oh, waduh. JH6. Unit truk trailer VAU dan truk trailer Mercedes-Benz Azor. Dan di belakang ada 2 unit truk Hino. Cek guys. Oh, wes, waduh, apa itu? Hino Euro 4. Wes, ada apa ini? Wes, iya wes. Aduh, ini temannya. Wah dia jadi temannya. Aduh. Euro 4.
Waduh, awas belakang, awas, awas. Waduh, wow, white cross. Wes, kornet langsung turun. Ya, langsung diganjal. Di Suzuki ga. Wow, ini kernanya ha. Hop, wes, wes, awas. Waduh. Halo. Halo. Wes, wes, ada apa ini? Waduh, Hino Jember Euro 4. Wes, wes. Oh, apa langsung mundur? Awas yang belakang, awas yang belakang. Awas. Ya, langsung dicoba lagi. Santai. Wup, dump truck Fuso. Ah. Oh, bos, hati-hati.
Brinton Hino. Wes. Isuzu Giga dan Fuso Losbak trailer kontainer. Fuso Factor. Dua unit. Up. Fuso Super Grid.
Factor. Oh, JRT. Go. Fuso Factor. Up. Terus, sor terus. Oke. Pok. Pai Maham. Fuso Factor.
Wow. Raya. Gas. Oh. Super truk Hino. Tuh. Truk tangki Fuso Vector. Wes. Pau
Yo. Ada pengendara sepeda motor dari tengah-tengah. Euro 4. Siap pudan. Truk Kinolohan TI. Dan di belakang juga ada truk kantor membawa kabin. Nyam nyam nyam. Halo. Mereng muatannya. Proses. Tapi kan baru rumahnya udah ada. Up.
Terus sama truk apa ini? KDL 136 PS. 2 unit truk box Hino Jember Euro 4. Boruman Jorang. Truk Hino Jember, rumah Geri. Go! Truk trailer kontainer. Sorong terus. Dua unit truk trailer Soteng. Oh, 3 unit.
Kayak gini lah yang mau kena apa? Yes.